have prayed, and you heard my cry for this baby. I had faith, and you gave new life in this moment. For this baby, I had faith, and you gave new life in this moment. Now I pray. Ya, bersyukur sekali. Alhamdulillah sudah tercapai juga perjuangan selama 15 tahun ke 16 tahun. Perjuangan jauh pergi ke Makassar, ke rumah sakit Hilmaya. 2 bulan kita ke sana baru kembali. Alhamdulillah sudah berhasil. Saya minta doa umur panjang, sehat, jadi anak soleh yang mendapatkan rezeki yang baik. Amin.